We are about to break the news to the kids that we are expecting, and they're going to have a little sister or a little brother. We don't know the gender yet, so that's going to be exciting. We have 2 boys and 2 girls, and I am 14 weeks pregnant right now. So yeah, we'll see how it goes. I think they're going to be excited. Freya has been talking about another sibling for quite some time now, so I think that she's going to be thrilled, and yeah, we'll see how they're going to react. Så kan I lige tage sammen lige så stille og løfte det her tæppe op. Lige så stille samtidig. Sådan der, lige så stille. Hvad er det? Det er nummer 5. Hvad er det, Haley? Ej, der kommer nummer 5. Det er da du blev født. Var det da jeg blev født? Nej. Hvad er det? Nej. Haley. Hvem stod det? Der kommer en ny baby. Hvem stod det? Vi får den 5. baby. Ja. Ja. Det er den 4 eller 3. Det ved vi ikke. Nu skal jeg lige hurtigt regne ud. Så I har haft 6 i gang. Hvad?